وقتی تباری هبید خدا تعالی بتنه خالق و رازق ابتنه نعمت دیالت کری همین نوع نعمت خدا تعالی دیالت کری في حالتي واجبات الشكر خدا تعالى بكي بعبادته نب أزمان ابتني اعملوا آل داوود شكرا يعني رب العالمين بيجتن عمل بكن شكر عمل يجي بكن نبس شكر أزمان ابتني بس نينا وأف توحيدا ما قلتي احتمال خلق بريجي ما إشارة دوري قلت قديم الزمان قالك يعني مشرك وجي باري بفي توحيد الربوبية أبو كيم كاس نبن أبدكو وكي مزناهی خلص روان بدات و تنازل بو اوامر خدا تعالی نکن و فرمان پیامبر نکن اش تکبر یعنی ظاهریا انکار کردی که خدا تعالی آن نینه آن توحید ربوبیه باوری پینه اینا بتا که فرعونی و دیف کفتت فرعونی وقتی انکار ظاهریا پیش خلقی انکار وجود خدا تعالی کردی آن انکار ربوبیت خدا تعالی کردی و انکار پیغمبری نیا موسی پیغمبر کردی و او نشانو و او بلگه و او معجزه موسی پیغمبر بوانی اینا انکار که گوته سربندی اوه بله ظاهری اما فی قرارت انفسهم دل خدا مشک خدا نفس خدا و نبو وان اعتراف هبو که خدا تعالی یهی چنکی رب العالمین بحثی وان کد بید و جحدو بها اوان ظاهريا جحد كر انكار كر بلا تشبو واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا يعني ظاهريا بازمان وان انكار كر كو خدي حيان ربوبيته خدي تعالى انكار بكر بلا واستيقنتها انفسهم اما يقينا نفس خدا يقينا ظن كو خداي كهي كو ربوبيته يعني يبشريك ربوبيته خدا بل بو افتشتكر ظلما وعلوا هم اول ظلم و ستم کاری بکری و اکو بیشن دفن برندی بو شخونر جد اعتراف بکن شخونر جد باوری پی پیامبره که بینن چابتان دا اول مستوی ویش یوان کمتر بید مثلا هزراوان دا یهو صابو